Biyag ti tao. Kumusta ka na din ko? Igagaad mo mula ka diti panagadal mo? Wen manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat Eva ading ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta manong. Madlaw ang nasingpot tabos mo tabi mayag kamat kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutdakan ka manong. Wen ading ko, amok mat kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan dito eh. Ulit at dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ron ading ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaang. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Syakla ang mata na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan anti. Sige, nakalaan tinabat-bati nga allowance ko itid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda iti pagadalan. Tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakbutan na puutan. Nairidip kumatan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumatan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumatan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, andamanan papanantawan. Uwan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni manong mo. Wen anti, pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie? Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanan animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin ngagtrab-trabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makaamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsid ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie. Para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipaw-pawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipaw-pawit ni Manong mo. Auntie. Ayan tay kwarta kunak. Higmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot.
Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Mabiit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lahat ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay kibiyangan na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Katuan na Eva. Tunggal pawitan ka, pawitakmat ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Nga mapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamatan ni Auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Uwan nga rod Day talay pau-pauit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito ngam saan mat. Uwan nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanaga din ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dajay, rimarmanan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon day ta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jet Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data napasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Jesanas. Kaslang matumanan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad ti kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang da. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masinijay. Agam saan mat? Awan mat malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapanta iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramirit ti amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka matan na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta pa may samti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manun a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak.
Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day auntie. Manumot laangan nga ita 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko matipa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan. Napan amin iti kawaslaang day akwarta, auntie. Apay, si ka, Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamat ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakiji pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitang. Kas kalakalaingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pay tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan. Ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayam ko ta kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tulugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pagadalan da. Kat awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy apo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagando akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat. Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sika ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station tinagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sung batam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Agradwarak mitlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan ubisi laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mo ti kwarta, auntie. Iso nga uray siyak laangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva.
Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumbang nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngeg ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam saan ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso anaramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbus mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasayat nga ron adang ganda ita. Auntie, Mangibabain na diya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umaminan agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagraduarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapuno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin kuha na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ating ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ak ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal maysa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ken pangaasim, Sherwin. Saan ka nga agik-ikat a driver ko? Ha? Ket no,
Kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok, anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bye-bye amon day jay ko nakmed. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yo ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasang ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da nga kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar kada akwada. Tawan mo't busbusen da akwarta. Agrigrigat da ita Tanaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni manong mo. Sika nga'y at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alapasan mi pa iti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarahin ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayong agkapsat balasang ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan Lukas to nga da papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan akmat na magna. Di na kumapampanawan, Wayne. Wen, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguron makasapol, itikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho ko malang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manjak. Ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Biyag. Di tao. Sheila, ag-overtime ka din? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Ta nagkari tayo kada manong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Ani, marik na kung tibanog ko.
Cheers! Para ka nagiti kabarbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawak. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayan ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Oh, hello, Syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayam manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Saan atila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asin mangpad, Daddy? Di ka natagari, anak. Wen, doon niya ti makitam. Di mo ipagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni Daddy, Lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da Daddy kan Mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na mo ta nagkalay sa? Ay. Amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, sakti mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iti bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay kano di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day di iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturudak. Adu pa'y matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, alang nga Rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Agya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado ang chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, pasig a US products na ito Dito'y kami nga gat-gatang ka nagiti dagdumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige manong, intang rod agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, ta siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit labanag dayta. Mang
Si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dagito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige. Tendak nga roda na order. Agyaman ako na mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di mano. Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulat kan ijerwar. Sige. Tendak mo bayan. Agita tanto ni Jirwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Agsasangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na di makakita ka na kami. Masit ka man. Oy Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan pa ingarman. Nangyawid ka no iti babae ama si Kugi iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisig. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngamno apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipata mo. Sheila. Bala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kay office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kayo na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka akadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Pagan alom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag di anak ta, no di na sinaan na jay. Ungarod ah. Iso adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Awan na ron. Ay, nakapagpanunot ako. Ken, 5 antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, uwin kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa,
Rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karne asidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay na, di kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga aramidan na itigayam tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo, baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umayda ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. Adda ti pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo't tan ajak na kimismisa. Oh, adto yun ti drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyam anak friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo mutan. Sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyom? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sabali a babae ije balay. Angam kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti ama ti sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka Wala Kan na. pagyamanan bikin ni Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayam tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport inton bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agundangay. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak, takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa nga urayan na ka. Ala, sumra ka ba raw?
Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsuplat na. Pagsaritaan ta iti nasaya at dayto eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatek. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbaliw ti pangadam ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pammalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaro no abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo day. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangedeng ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tas siya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayawid no awan pammalubos ko. Anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam ko maitinapod na. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Biyag ti tao. Adda akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti sani ko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ong tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga dasumrag dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan. Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y siladyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agyamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka.
Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanon tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising. Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mo kada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan alugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak abulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita nila kasa day di lolam ni tibalay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinang talkan na iti day jay. Si kakano tinang ipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga eh. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas.
Papa, isasapulan ta na di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni Nana Ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga uni ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin dayti apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pag naadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laeng tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Amang ano niya pa'y taramidin na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dyan. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Dinak man isoro, may sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy amatutudo ket saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan ta amangan numabayagan kami. Wen nanang!
Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni Nana Ising taagan na iti papanan nyo. Wan, anak ko. Maala, mapan kami, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni Nana Ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan ta ti Magna, nasken ang makaawitan. Wan ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka nga minagdanda nagunay Ala, agawaan ta nga ron ti Magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami dito'y. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida dito'y. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, In ka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kun ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya mantilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak baro. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan ak itisiit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa.
ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Ite! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Ite! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparaken ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatigan nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Ited mon ti kidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak. Karagiti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin?
Tinapatag saan da kami adinangran. Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanay sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok. Alan, Nana, umanugot kayon. Kayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idi nagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taas si dagtoy balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnama da ito'y aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana.